Hadian kajing persya jong ka Meghalaya College Teachers Association ban pentrai kamya ka National Education Policy 2020 haka jela. Ka North Eastern Hill University Students Union ru kalami syakmat haka arpu tarik naitung ban penpau ya kajing benyau halor ka rai jong ka skul ba nehu kabala betha ya baro ki college ban pentrai kamno ya ka NEP 2020. Vice Chancellor Kanehu u Prabha Shankar Shukla haka khandai trik naitung ulapan bena bat betha ya baro ki college ki balayaso bat Kanehu ban pentre kam ya ke NEP 2020 jong kane ke academic year. U Finance Secretary ka North Eastern Hill University Students Union u Mandor Dengdo ulaong ba ka jing pentre kam ya ke NEP 2020 kan wanra jing namar ba ka jela kampat biang ya kita ki infrastructure ki bapaka lahasor ne hanong kendong bat ulaong ban pentre kam ha uni ubanai nailar kalalong ka bakir ki syabapalat. New Students Union iko mula ang tempal di Penyau halo jongka jengara kaki ya ka NEP kata New Educational Policy apa kaskurba ki affiliated colleges ki jongka niru te kani ka jengara jongka New Educational Policy kani ka mat ka ba kabrong kritikal ba ya kaba academic council official body keban pet ya kajian tian ya halo jom kini isu kam cuma ai tian ya halo jom ni te penban visi wilayah lat nak academic council nak ba shom meeting with principal te academic council kumbala penpau nak kalian juga kedua nong kairu ba kakam simra ya ai approval yang academic council oh ya kan New Education Policy. Kabakale dari tangban formulate negara form kita ki syllabus bagi juga kam juga New Education Policy. But sekarang haji mara juga dengan New Education Policy kan kita ya kan infrastruktur kan mara haji kena nama balik ka kam simlah dan ke infrastruktur lah kabagian ka state kejuni. Kebanyakan kata penting mengawal kepada teachers students ratio. Kebanyakan mereka ini kata kinonikai bandian menikai subjek kepada. Mata kita ni subjek tiba bukan ke cyber security. Kita di sekolah pun cina kundang. Dia awal asal. Bah kinonikai kita ni specifically menikai community subjek. Tekan ni kalau madrasah je Indi tangki mangkai dari pertama itu kena. Tinggi import ramai yang kena kiba suffer hakor COVID ni pun kena makin ini yo kan jenjang dah kamu buat implementasi dengan new education policy. But kunjung kadang-kadang joki kadang kena kunjung ini kue ni kena sebab dia pun jadi jangan orang menerapkan New Education Policy ke Patlon. Dan dulu dan kami ke kapor memperbaiki infrastruktur di nongkai tebet tentang tugas spesifik subjek. Mentang kita kini nongkai mana ini kini New Education Policy ke kalamatai semua education ke subjek semua education ini subjek sociology kita ni subjek bagi kena kamu tebet ke philosophy. Lepas kita ni kita subjek ini mentang menungkai berpindah sociology semua udah tahu menungkai berpindah sociology kalau si berpindah di subjek bawa menteri mentang kajian jam kali kena kemudian kajian kita kali kena education policy mereka kalau kaji kerki pala bermarah tentang August di jingsisha di bawah satu kali bermarah hadiah sisnya ni pecuali jimbian kumpulan infrastruktur jauh di colleges di bawah hantar salam marah di apa ini kami meeting ke bawah vice chancellor bagi principals nakalian joki mengikai bakal ki penpau ke jingkau
Jadi membuat nama kita ki hakam ni council dari tu pi kita ki ka comparison ki nang kai junti colleges ko pakai specifically junti ki subject tementa na kalian tu ni nang kai hapor bakal dengan academic council meeting kira pau yang kecil bang lo menolak tahu saya nama kalau kerja pala te ini te hana kalian tu isi commission bulan tu ka ono ka majority vote te ka na kalian tu ni itu boleh pai shaki principal junti schools te menta de yang kerja mengata te kanika academic council yang berkenan mana dari official body bagi ujian kanika principal meeting bagi dan teaching syak kara kini bersim nakal academic council ni usul lakukan ini kajing berpau kami kemudian kajing persiap nanti kajing yaro ikani new education policy henry kajing sosi kami nanti student union kalau kajing implement ya kani hakapuat bekerja te kumaila PV finance secretary juga ni usul te kita point katu netly kiba minongi kiba dan burba kiba ni happen discuss ni happen don debate ni happen don kipriu kiba hamtep ni ya kan new education policy te kita mungkin ki hagani kan new education policy kita kanika multi disciplinary course kamu ki ukna at ula kan simenta ke subject science so ada udang ka hobi jemu lani kecing kuat jojo baru kena kemas ula dan syariah ka subjek kelas lalu udang kecing muncul lani udang kecing kuat jojo te kalau apa kaba ni apa betul jongi maka state jongi ka pablong ka lapan kren apa kibun ki college syano kendong lani asal kibudan tak wega stream kumsino kendong kini ki komti college kum sathai soyong thai sora kini ki sathai nong kendong hi kita tang ko wega stream kata arts ti kumno gitu kena kinyo apnisya menta kini ki ko hakiway ba subject lada kituna ki bengkai lada college kamla depan ai ya kita ki course kumka arts college kimla ko ko commerce kumno kila kata golong ketingnya ki kena desa kawai kolong ba kibun ki hakan new education policy lada dia punya ba kibun ba kicing kiba kasket jongi kampala de ban pedian ya ka dalai leru nama kadon hakawai ka close ba kiong ban kin hikai yang kikna class 6 class 7 yang ke coding dengan ngam try de ba kasket jongi kadon kino hikai sinong kendong lani sesor ba ki school level ban hikai ki coding subject kena benda kensang introduce in fourth year degree te ki kena kan pelang ready bun ki kena ki bam te bun ki kena ki bam confuse tang don ki kena ba kajing confuse mane kajing bam sotu ba jo ki drop na ye kajing pule jo ki kakta apa ye ki drop na ye kajing pule kalau ba kapendu na ye kalau we jo kena tinggi kum ka student union ni so sipa ada ki kena jo ki hapan drop na sitampor te kawen kalau ba hapos ti jongi kumba education minister ngantrai la kran iba kasti jongi kapal long ready de dia yang kenika new education policy nomor kita guna sipun hakilian kino ikai hakilian ki train teacher e te ngina kalian student union bilang ba ngipan na nagapon lani na ministry ba kadangde bandon sipun ki debate alo kenika new education policy nomor ngin karen sisial la dan nilai jadi ha kini kibun kiban kata hadin hu jeni ladang yang pulih ha ladang syupriang ya kenika new education policy kala kata ya borong kiban ba usul kolong ba ngilang no iru kidon kino hikai kibam syam sotna kenika jing implement kulo ya kenika new education policy tengina kelang kani usul increment ba halor ka new education policy ngin kamdon sibun kejing wat niat sibun ki debate sibun ki discussion bangnya bang petha peksani ha knang na bentang kejing ha jong state jongi bat ni nakale kan usu ni klor ban pelong ki debate ni klor pelong ki discussion man khat ki resource person nakale sorkar nakale ki noikai nakale ki intellectual makin keren dan yang matai dia kam ha susu nama ki kena ki noikai bat baru hi ki pai ba jong state jongi ken sudu